Ano ba kamahati mo? Masya. Muna ka mga sabong bias. Kenapa kan anak di biaya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya ya orang umur ini nanu sabun pakai. Sebab saya pakai. Mama dari kau sabun nanu Bismillah. Bismillah ya Allah. Anda mana ni wam? Sambat dah ada nur di ni. Kamu masket pakai, mana wujud kita pakai? Bismillah. أعوذ بالله. دي شامبو كسعتها. Ya kemarin. Sudah. Dia suka dah. Soalnya mereka.